Controversy biaba. A Methodist school. Yeah. Wesley Girls. Now Wesley Girls no. There's a wegi right? Yeah. Na unim se senior high school so dodo na no. Sorry. Ye go school si mi wa sorry na sha ase. Yeah. Ti se bia bo poku area Roman for. Oba Prempe College Presby for ni Methodist for. Enti ye was school bi wo ho a mission school so na sha ase. Yeah. And a drew baby omo de ma aban. Sure. Enti ya na ye normal say mission school ni sha ase a eya omo di omo ne ye omo nsusu ye edit omo sure. Which is normal. Enti say bia amadia a muslimi. Yeah. Enti omo ntetie ni bi wo ye dan ya obehu bi. Yeah. Oko Presby Methodist ye wo prempe no wo ye dan ya Presby ni Methodist hymns no obetu bi. Sure. Oko opoku are nso a rosary obeye St. Louis obeye sa wonye Roman ni kra na den ya sa Roman som no ewo ho enti enye new eya na eboa ma wonsu sua nioma ekoso oti ase but ade bi koso I think say yen kan wasem right. Wesley Girls issue no one Shafiq Osman osiu Wesley Girls say ne ba ye muslimi ni na muslimi ni opesa oye ne som na Wesley Girls for ne say omo ma kwan emma onye kremusem ne wo ho okay onye ma kremusem ne wo ho enye ho aha ne de ye e kristofo enti wo de ne ma kwan na issue ne ba ye no na wo de court enti attorney general osiu aban enti attorney general we na aba no say Wege here ye Christian school no ebetimi e wo ho kwan se omu betimi asi e ho kwan se omu ma esun fufuro bia enye de oye no attorney general na aka enye court attorney general onye court sure nti attorney general no ka kire se de wodi aba ne se me ba ye kremoni nti me ma wo me kristoni nti me ma kwan ma wo kremoni no odi se omu ye okay na issue na saba e ba obi e kana asem sure na de me pese me kanie attorney general Dr. Dominic Ayini, very respected person, say ya nhwe ya nhwe se sia ye kase ho ma me fa nko history kakra right Jos okọ Nigeria we obabi e friend Jos omo kontokwa between Muslimi for ne Christopher e mani pa wuye because of a simple misunderstanding. Sure. Because a duru baby no enkremofo person omo yom nyoma e Christopher person omo yom nyoma enipa wuye Ghana ya tena se asumdie kwa so a bibiansi ye ne nkremofo ne Christopher atena bom bibiansi ye enyoma bi wo ho a maye nkofa mama ne nkokriti problem sure ye wo prempe no nkremofo wo time omo bompae bibiansi edru General Assembly ye nyina ye ba yakohia mama menka Jos Plateau de no enkyerɛw Jos Plateau e de na make Jos Plateau in Nigeria it was a violent a conflict between Muslims and Christian communities so bit omukoya over 14 years de ne mani si ye because a Christopher no matena sumdie mu no bibi si ye e ma edru ba bi no enkremofo a Christopher yasase nie yentwe maw hwan and the coffin sembai and a manofo di omu hu gi mu in 2001 and tokwanisha say Christian and Muslims bebre wuye 2008 nipa wuye 2010 esa baye nipa bebre free ho why because omu ye no amanyosem enti nkremosem any a Christo sem ye ka ye hwe ye they are very dangerous every say Wesley Girls a Christopher na sha ase mpo a eye aban suku eye aban esuku aban na tua teacher for aban na tua teachers for ka say fidi omu enti enemre mu no untimi nka ncho bi say me ye kremofo school nti so obi ye Kristoni a o ma no kwan e ma ne nsom ana wo for so ne say chinchina etwan enya adwuma
because I'm not sure say you wa prempe na nkramofo ko bompaye no eti yesunsum so sure they the same thing na constitution eka yenhwe constitution no pacho me ma constitution because it's dangerous. We should not allow enye se beduru baabi no nkramofo na eye aban school no kwa say ye nkramofo enti enye ho na bebo tons obo tons a ye no beko sure na Christopher nso aye ye Christopher aha tons nko na beka enti ye Muslim ni a untimi nya wa ha eye dangerous ehu mumi enyan na Ghana ye nyina duru sa anyoma no ye twam dangerous mumi enyan hwe article 21 article 21 clause 1c hwe constitution no okay can constitution a constitution be catch say any law rules regulation that is not consistent with the constitution will be rendered null and void. E che say emre bia wo be hihya enim Ghana mrakuni no ebo ebra no sa mra no e sebi nsemhunu enti Ghana constitution ba ko say article 21 clause 1c or say all persons shall have the right to freedom to practice any religion or to manifest that practice. Actually say Ghana mrakuni jitum say obia owo ho kwan say oye Rastafari oye mewia me de som hold on be kiro esum bia wo pese wo Ghana ha no wo betimi aye dia wu ekuta wo se bodia o wo betimi aye Ghana nya Christopher man sure Ghana is secular country sure secular country che say wo ye Christoni afa wo ye kremoni afa osom bosom afa osom Rastafari afa so far say NTH obi fa hodie so obi atimi ye ne de article 17 clause 2 say a person shall not be discriminated against on grounds of gender, race, color, ethnic origin, religion, creed or socio-economic status. It's article 17 2 make a clear say untimi yiyimu say we ye Christo ni nti ono de o akwanya say o ye untimi ye kremoni nti o akwanya emra se untimi nye say aha ye nkremofo ntimi ma Christo ni ensom aha ye Christofo ntimi ma kremoni mesi ni mosque untimi nye eno nti na obo say baabi wo ho a asori wo ha nkremofo wo ha bosom wo ha oko eyi abrema presby wa ha nkremofo asori dan wa ha abosom nso wa ha obi aye ne de article 26:2 so say no person shall be compelled to take any oath or subscription that is contrary to his religion or belief. Article 26:2 aye clear say untimi mfoso obi se me ye kremoni nti memra asori emeto emeka here baba anansa me ye kremoni maba me ye Christoni ma kon kremo yi nti wo say by force ese wo ye yi e wo say me say hijab sure me so me nti ase say ye wonko an school are fine but say ko ye aban school a obi a timi ko bia and nti na 80s for no 80s for ye nkofo mu ngi nyankopon di de nti e mo mpe sa nyoma we nti na 80s for ne say nyankopon kra ni ho enti yenkwe 80s for musuban 80s yankrofo mu ngi ndi se nyankopon wo ho na onim de enti o mu se sa because o mahu say sa me ye kremoni me ye Christoni me free ha me som na ye no edem papa mu na eba enti hwede oka number 1 o se they find insufficient evidence to support any religion enti wuntimi nka say me ye Christoni na me de na ye wona wususu se Christoni ye na wo Yesu wahu ni da una say Prophet Muhammad eye who Prophet Muhammad ba or say they think religion is nonsensical it is funny jidi say nyamesum nyansanim or say they once had a religion and has lost faith in it oban say it is bi ha no ye jidi ni be duru ba bi hu say mikra de eye no onena mu kwa or say they live in non-religious culture me dem eto me ni obi ani ase or say religion doesn't interest them enyo makono religion seems to have done a lot of harm in the world. 80s for no. Almost woman who say or some edini pe wu chen say abu nipa. Sure. And into na bro for dodo na say dodo na gya nyamesom no. Because mo tena so mo say na mo ye Christopher mponi. Mo ye nkremofo mponi. Enti mo say mo mpon ho asem. Or say the world is such a bad place that there can be a God. Omo ji say nyankopon wo ho anka. Yes, in basa.
But what I say? Yeah. But I see atheists are moral or immoral as religious people. It's atheists for nibi oho omo ye papa te se kremoni ana kristoni but onji nyankopon. Sure. Ma yenkan ahodo osoma ahodo ke wa bobo bra bobo na afie mfanyi. Osoma ahodo nti kai se enya nko a wo kristoni nkremosom no nko a na sa esumwe edoso. Enti bobo esoma ewo ho we nyina makenkan pe. Nana yewo atheism. Atheism wo mo nji nyankopon di ba ko ye dey. Ena Baha'i. And your Buddhism for and your Candomblé. Oko Brazil, Candomblé no ho. And your Christianity. Yeah, GD for no. Hinduism wo India. Islam. Prophet Muhammad asundien kano. Islam wo. Jainism wonso wo India. Your Jehovah's Witness for so mujide is simple. Yanko. And Judaism and no ye Jew for no. Yanko back here dey. And we see paganism. Paganism. Okay. Abosum semne sa anyoma no dey. Rastafari so ye som. Santeria, Afro-Caribbean, uko Cuba ha ewo ho. Shinto, Japan for ewo ho. Sikhism. And ewo India, spiritualism on the hum nom di omunyoma. Taoism China for musum. And Unitarianism. And to me open-minded no omutimi keka asumbom. To obi betimi aye sankofo no. Otimi ye kremoni ye kristoni esumbosom keka nyoma nyina utilitarianism. Okay. And Zoroaster for no mum ye had Krishna for no. Okay. O there say prophet Zoroaster. O there say nyame horinge for ni na se for no. Sa anyiwe nyina makenkan. Ni nyina che so bia gine sumudi. Ni ye Kristo ni kremoni eye ni bibia eye ne som. Enti mesrem panyifo se munyai because ye nyaya unim de besi. Dako bi no. Ebedru de esi wo North Nigeria no. Yeah. En kremofo ni ebi ye radical. Yeah. Ye wo kremofo ni bi omu ye tuturafo. Ombetiesim ede prophet Allah ake kalbom abeku nipa. Yeah. Opa kenkan de esi wo sisi a Nigeria. Right now they are killing Christians. Yeah. Enti mumi enjai sa nyoma na atwam. Obi ye Kristoni wakọ kremode wase yentwe. Obi ye kremoni wakọ Christian school ase yentwe. Eno nso efiri he. Say when you go to Rome, do what the Romans do. Any a kasa me pese me ye private into Wesley Girls. Aban ntua moka, mo amuntua mo hoka. Ne hu say ye private. Now onso back school university a. Ne ka tell say we ye Christian to call Christian University. Men ko tech. Nana question na me bisa ne say yete community mu ana ye ko han dan. Ti wo ko han dan na atifiem. Na say bia me fan say fie no kra eye na obi betena ono wo so fofora e no kire say utu firifie ho ana wontina ho e say o make you dey attractive so that it can even attract the all ba no so ono so be join ho simple it is hard you omo ye sa taro ma guy ne guy di guy ba ko kana omo friends grabla na dey omo de ohene ba wo say bibisa omo de call court achimota issue I think the court made it clear on the right to religion and all those things. Article 21 the court was emphatic, almost stating no bebre. So wouldn't mean deny will be the right to education based on the religion. It's in education now open. Say Wesley Girls wait me qualifying when you based on the religion. Wouldn't mean case all man ma. Sounds not mean case all man some. Discrimination is free. Many who is adu name more. I saw for on the nuance and all those things. But I think careful. And to quite bit me as you. What do I say? Mimi ni owa ha na fuo ntimi ntumika tisima ade ebesie no mo de ana ye kan se empanyifo no mu de montra ho na mo ye te ga na ye ti asundue mo yo na me me ye na nya nkremofo ne ho ahwan ne ntokwa na afi na wakọ eyi ti ya mass ne ye kristofo bebre ko school mpacho eno ahwan ne ye she no ayi dan show ye she man say